ngin ya pek pat manta ke kene ke dujok gehena sngap hang klem ong ke dujok ke kubor ni por kam de ke dujok ke kubor ke kene ke dujok gehena namare ke tin dujok lapan kelana ke babon gi kenten ke tin hedes ro ke bible ke si pen kela dujok abis ro pen kela dujok ka shiol ro ke pen kela dujok nang ta ka tartarus ro ki pen kela dujok ngi no mi pej kita ki kenten ngini pej shwa nongkong ye gene ke dujok ka bala pen kela na ke tin gehena ngai shai ha bible kene keten gehena ka don na testament bethamai kam don na testament berim na mar ke tin gehena ke tin greek but ye ga bible ka ye testament bethamai la tho ha tin greek ye testament berim omshom la tho ha tin greek la tho ha tin hebrew na ga ta ga daw ke tin gehena ka don tang ha ga testament bethamai na mar ke gehena ke tin greek ngai ke taro shai Haga testament bethamai kan iktin gehena ka don kumba khat arsen ngine pule ye kine git khot baro bat kan batai ke kine ke gehena ka dukhot ka ban kong ke de kitab ke gospel jo Matthews konong ka basan git khot ar ho ar ka bo ong kum ni la dami ong yo para jome la dami khot yo para jome raka la leni la dami khot yo para jome u klemble leni u mutlop runar kadai yeme banhap ha ka dujok ding ketin dujok ding tu kadai ketin gehena ketin dujok ang tu kadai ketin gehena kadai u banhap ha ka gehena ta kadai gospel Markus Matthews kenong besan ke khot war ar ngin pulai ke jok biang na khot ba ar ka jok biang higal nong ka khot pat baru khandai Kebong lada kemat jome ke pentut tu khlau no eka tu bread eka ke bhai me lech ke jing em shileng ke kemat bannya ke pemidon arli ke kemat tang me lech sha ka dujok ding sabha ha gospel jo Matthews ke kamju ong bannya ke pemilih lech ke sha dujok ha ke boksan yum yap ke dingam julip kamju ong uksan bam ju yap gospel jo Matthews uksan bam ju yap ke kentin jo Markus ngin sa po ta hari sngap ha sngap shwa kat bangadang kat banang pulai git khot kad khot ke balai ha ke jup yang long basan ke khot balai pho kaniru ke bo na ke kti jo me ke punthut imi to khlau ka to ot no ka ke bhai me men don shiliang ke kti men let shejing em tang ba ban ye ke me don arli kti hare on bread me sha ka dujok ketin dujok hang tu kedai gehena biang ban ni ga ba on bread yemesha gehena now lately ngela de mantangi pulipat siaga gospel siaga sorry yes gospel de Matthews no bashpo kat khot ke ba arpra ke bo jisu ong worship ting uta uba la ban uta bu penjot ya kamet to ship ting uta uba la ban penjot ya ka met bat ya ka mensem ha dujok ketuk tin dujok hang tu gede gehena biang worship ting tau bala ban penyap ya ka met ship ting tau bala ban penjot sangapa ka bible ka ship ting tau bala ban penjot met bat mensem ha gehena lane ban penjot ya ka mensem lada pim pule bha ye bible pidong mla pule mla ban penjot mensem ye ka metela no jisu del de ong ublei ula ban penjot ye ka met badi ka mensem ha ha dujok ka dujok ayu hang ni ka gehena pitip ge gehena ka gehena ga de jaka penjot ta ga de gehena penjot ya baro ka ba bread ha ga gehena kan penjot na phang namar ga de ka namar ga kani gehena ga de ka jaka bread nyot bat hang ta la thang ye kinyot me la bas ngi ka yai khlu chi yai ing klem kut shu ka ding ha ga jaka ha gehena ba ka penjot na phang kat ye ka ba bread ha ka so bleu la ban penjot ye ka masim ro ha gehena now mentang pe si ka besan pat
ha gospel jo Matius biang nom khat prat khot ke bakhandai ka kane de ke parallel ke khot bolong parallel ong parallel kemot ke de ke ju hi ka bala dep ke bo jisu ong la de ga khmat jo me ke penthut me klong ka do bahai me ban le che ke jing em shile nga khmat ban ke don arli khmat tam bret de ka bret de me sha ka dujok ding tuk tin dujok hang tu biang ke de Gehenna mantang pe se ban riu kono ba arpulai ke khot barusan gospel jo Matius hi or khot khatsan kono ba arpulai khot khatsan kene ke de ka kren uji su ye parsi bolong kumne pigi parsi pilai keleng perthai shot pilai shado shiliang ngaduriau ban pen kelaniam ban pen kelaju ye gentle tang bahadim pi pen kelaki pi perlong pen baniki ukon jong ki kon jong ka dujok arsha Matius apulai kasan pi perlong ye gentle ban long ukon jong ka dujok arsha kten dujok hang tu gede Gehenna pi perlong yo jiu sorry people yo gentle bano kon jong Gehenna arsha ngi pe se ga banyo ke gospel jo Marcos long bakhandat kot sapulai kene ro gade ke khot ke bolong parallel hi bat ke gospel jo Matius ka bo ong la de khti jme ke panthodi me to khlawe ka bhai me ban le shaga jing em shiliang ke khti ban ke dan artli bat kikti hre anbre me shaka dujok keto ktin dujok to gade Gehenna kene de gospel jo Marcos pat kolong bakhandat khot sapulai kolong bakhandat khot sabusan pat ro ko ongum tai le kejat jme ke thot ye me to ot noi ka bhai me ban le shaga jing em shiliang ke kejat ban ye ba me le shad dujok ban ye don artli kejat ta be le shad dujok ktin dujok to gade Gehenna kada khot pasal punya pat gospel Marcos biang hi kono bakhandat khot pasal punya kene ro ongkum ta la daga khmat jeme pentur me to klau kini khot ki bolong parallel la jing sha naga kabangi dam sude pule mentan ha gospel jo Matius la daga khmat jeme pentur me to klau ka bread no eka ka bahai me ban le ubaman la segi hima ki beneng segi jing im ban me don arli ki khmat tang ba on bread me sha ka dujok ding ha ga bo sanyom yap ka ding gam julep kene ge kentin jo Marcos pat kusan bom juya ko de kertin jo Marcos kam don gospel jo Matius kertin dujo hang to gede Gehenna biang ngen puli gospel jo Lukas no bakhat art khot pesan ka ba de biang ka parallel ka khot bolong parallel biang habong parallel ke mot sinotho ka khot ka ba la de keren lepa ha ki we par gi gospel so kanega gospel jo Matius sorry Lukas long bakhat ar khot kepesan ke bong kumne shifting what shifting you taw bala ban penyap ya ka met uba penjot ya ka met tu shifting you taw bala ba penjot met bat man sem ha dujok ke tu tin dujok hang tu biang ke de Gehenna biang ngla de spotli mentang poje gospel sah shikishiti jong Jacob nong balad khot benriu ke bong uthlej ulong ngapa uthlej udon bor ban penjot ya ke perthai namar ya uthle la weng de ka dujok jong sorry ya uthle la weng de ka ding jong ka dujok tu tin dujok hang tu gospel Steve Jacob no balad ko riu tin dujok hang tu gede Gehenna ya uthle la weng de ka ding jong ka Gehenna kemut yo I ba ka Gehenna gede ke jaka ha ka badon ka ding ya ka tang mlaban len kat ko gospel jo Marcos om de itang ba ka de jaka jong gading ka deru ka jaka jong kusan kata de ke Gehenna last in pe gospel jong sorry haji sang ada ban puli yang ni nukong nadu mene basdang haringin pendet ikamenta ha gospel jo Matius kolong ba arpulai biang hir kot blai pulai uji sukren I parisiu ong pi kon giksu gipseng kumno pitharai pin yo lai im ya ka jing penrem jong ka dujok kumno pi yo tharai pin yo lai im na ka jing penrem jong ka dujok ketuk tin dujok to ke de biang Gehenna so ngiyo I badon khat artli gi dukhot ha ga Bible brok way ka don ha ga Steve Jacob ka don ha gospel Matius ka don ha gospel Marcos ka don gospel Lukas ke ne ka Gehenna ke gene ga dujok jong ga Gehenna lene ga dujok Gehenna pitip ga Gehenna ga jaka branyut ha
kabadon hapok Jerusalem syapang syeti na ganong ba Jerusalem kadai ka jaka kabolong ka tem ngoberit ha ka bahang tala bread ye kinyot nang tala bread ye ke jeklia bat ki briu gi thang ye ke jeklia ha ka jaka bat ka tedem ga kiu shesoi singila bat met ka ding hang ta kam julep ka klimat ka bagi briu ki bread hang tu ka ding ka bam shibam kam lep sho namar kat ba ka tu ka nyut ka dang don ka ding ro kanam lep kat kum gospel Markus le om dei tang bagalong jaka jong geding kadai ke jaka jong kusain ro balai galong balai don kusain namar baya sistem la bread ya ka no ga bajaklia ga put ha do jaka unmi be hu kusain un bam ya ga no kan jawa put pitip ka ga gehna now gani ke tin gehna haji shaki issue translate ka gani tin greek kishim ram gani tin gehna kadai ke tin ka bala shimram dagi greek na ka ktin jong ka na ktin Hebrew ka bah testament berim lakot ye gani ga them kum ka them jong gi khonu hinam pipule gani pinsia mi kana ga ngensia mi kana ga gos na ga kitab jong Jeremia lo menyo kitab Jeremia lo khat khandai ya bakran chpang ha gitu ipor ga bakran chpang ki bru kum no gi aim jong gi Israel ki khon Israel ki knya gi khon jo ki wai pat ki blai ha gani ga them balakot ka topet but hangni ubtrai u leitholpa hagani ke them ubleu itholpa bo on sa panyap ye ki breu ki spas pa ngot ki breu kin thia lengktara gani ke jakat haba ubleu kren shapang ka jingkut jong ki nong pop uang unsa punjot ba ki met je ki kin thia hagani ke madan kin thia ani ke them but kandon ki jisma utung but ke kin wan gi pukni kin ba mi gedon jong ni gi bri yap namar don betep ki how jiu kadai ka jinyap ka sngo cher khai kadai ka jinyap ka sngo ja burom ka jinyap ka sngo ja burom ka jinyap ka sngo ijli how jiu ujiu sngo la ba mudur ba kadai ka jinyap ujiu de ban yap kum ne bar bo jisu kret sheki jiu gi sngo tho ka eg ne ge hana ngi he bangi pule gi ne ge ya ga bible khasi jongi ngilap ini kitin dujok ngimut baga dujok kene de dujok ka boksa nyap keding am julim ngimut baga don cha ere cha ithara ka don cha po khandeu ne tip don cha uji su klemut ya ga jaka ka don po khandeu ne ga don ujumut ya ga jaka ka don ujumut ya ga gehena namar kata ga de ka jingkran jong u haga por jong ji su gi khot ya ga ne ga jaka ka gehena ga jaka ayu ga jaka thang ga jaka penjot yo nyut boro uji su ringdor haga bede baga jing penjot yo nong pop ubolong ku munyut naga parsi jong big pemau uji su uitol pas pang ka jing penjot ya unong pop ubode unyut ka parsi sepang usumba ba bahabat unyut ukau bar unyut uji su ong yo keu hagsi ba khadu yo keu on lum on penkan rea on lum jiga tiar on bu jiga tiar re yo unyut alemno on thang on bread shigading on thang yu barun ingkong barun kala de pay abo jisu kran chpang ka jingkut jongki nong pop upodon ka mekten gehana ka kran chpang ka jing penjot ye nong pop haga lawar ding so ke ne ga dujok gehana pitep ye ga ne kten dujok la translate ne kten gehana but nganom no ki habangi pule ngi gi khasi habangi pule ngemtip ba kadai ka ka ba ngemtip ba kadai ka gehna ngemtip ba kadai ka jaka ka bodon ba ngimut ka bodon Jerusalem ngimut kadai ka jaka ka bodon tip se nang ta hang ta ki ba yap on penjenjar on penstom junom la junom namar ka dingkam yap sanyum juyap hang ta ka dingkam julip hang ta ba terleter mantangin po se ba nga ong na do mane dei tang Markus uboong kat gehna gade ke jaka ka bo ksan yap dei tang Markus Matius Ukrainisch panggading Lukas le kadondang sin ni ktin gehna kitab ha gospel Lukas ha gospel jong u Lukas ngimyo igni gading Homathias rugol nombos popi pulir kot baro pra shifting utau bala what shifting utau bala penjot kemer penyap kemer shifting utau don bor ban penjot met bat men sim hadu jok hagehena don kid khot kiba don ding
don git khot ki bom don ding dei tang gospel jo Marcos ka bodon ksan ka bo Ukraine pang ksan now nagini khat arsin jo ni git khot ki bang lakhran phi nagini khat arsin kini git khot ki bang lakhran phi ki bang pan phi na Bible dei tang Marcos Ukraine pang u bom kum ne ka ding ka bom julip uksan bom juyap dei tang Marcos bom kum ta now dei tang Marcos u bom Ukraine pang uksan bom juyap ka jikili gemi kum ne lada sapa lada ka dujok ka de ka ding ka de ka jaka ka ding gam julip uksan bom juyap balai Mathias Ukraine pang uksan bom juyap kadai ban penperkat yang ni kinong pulih balai balai Marcos Ukraine pang kusan bom juyap balai Lukas Ukraine pang kusan bom juyap balai Jacob Ukraine pang gehna ong yo thale lawang daga ding jong gehna bado kusan jong gehna Jacob ukhlem ong uthale udon bor ban penjot iga berthai da uni jo thale ni kerkhu balai da jo thale ni tim ye gibreu ni kerkhu ba ni tim do jo thale uthale ulong uta u badon bor ban penjot ya prathai ban tei ya prathai namba yo thle la wiang da ka ding jonga gehena u jakob ongum ta u khlem ong ya uthle la wiang da ka ding jong ka gehena bad o ksan jonga gehena no phimlap ye ktin ksan bom juyap ha ga jingkran jong u jakob chapang gehena dei tang Marcos bapodon kamen ktin gehena kemod ka de man pen perkat yangi u ksan bom juyap namar ka de kentin jo Marcos Wei kusan bom juyap ngide ban keli bnya ban ngide ban wat bnya wei no kusan bom juyap nomor Mathias sabo Ukraine pang gehna Ukraine pang kusan bom juyap habo Lukas Ukraine pang gehna Ukraine pang kusan bom juyap habo Jacob Ukraine pang gehna Ukraine pang kusan bom juyap dei taw Marcos Ukraine pang kusan bom juyap so kejigli gimi balai taw Marcos uba penon kami ni ktin kesan bom juyap kamut kum ne ken kesan bom juyap kare kentin jo Marcos ka bo bata Jepang ka habo Ukraine Jepang ka jing yap ba ka jing kut jeng nong pop da ka ege ba ja borom da ka ege ba sngo jili da ka ege ba sma tung namar Marcos utip ka gehna re jaka haga badon uksan ubame gitu ga ege bapodang to nang ta Marcos utip ba gehna re jaka ka bathang de kading nang ta bat nga perkhat gene we lada ukwa ban power shusho lada Marcos ukwa ban power shusho palat ban ya gene un sa ongum ne unam ong tang kading kadujok haga ba kading ngam julip uksan bo yap un jinal ongro lado pawar gen lado kam pawar sa kandiat unong kum ne kading bom julip uksan bom yap ba ga jingtung ga bom jukut ga jing sma utung ga bom jukut hanre ngam ong ba udai ban thom ta em ngap ha wat so tho bakala tang ba Marcos utip baru uklem ong pat kade ke ulej gena ke badon ke jingtung ke bom jukut no uklem ong gumta ong be uksan bom juyap pitip lada kano jaka ke badon kusan pitip kai ke bajia ke don ke jingsma utung habo Marcos Ukraine Jepang ke gena utip ya ke jingtrem jong ke gena ke bakran Jepang ke jingjot bat ke jiap ke bajaburam ke jiap ke bakhlem ran Ukraine Jepang ke jingjot jong ki nong pop ke basngo shirkai bat ke basngo trem hado kata na kata pun kami ketin kesan bom juyap so kayak ini ketin kesan bom juyap Marcos ka shutau Jepang ka jingyap ka jingjot hagading bat ka ege ba kading kamla ban bam kan sak tu gedok bopot bat mi kesan un bam itu gedok Marcos ngoto ege jingtrem jong gehena na kata Ukraine Jepang kesan bom juyap ngam ong ba Mathias ngoto ege jingtrem maurus ngoto tang ba shuong kading bom julip saba Mathias usngoto bo ngam don kaman batai ke igene gehena namar ki breu ki bas pule gospel jong kitip ke gehena so don kaman ong ke gehena haga ba ding ngam julep uksain bom jiyap ke jing utung ke ba yaitung lenter sa don kaman ong ta shong gehena la biang em
Namar ki jiu ki bapule ye gospel jo Marcos jo Matius ki tip ke Gehenna. U Lukas u tip ki bru ki bapule ye gospel Lukas ki tip ke Gehenna. U Jacob habo tho se ki bru u tip ki bru ki bapule u tip ba ki tip ke Gehenna. So don kam ban power banong kada jaka ka basma utung lenter nagawai ka snem jawai snem kam kurcho don kam banong ta chuang Gehenna la biang. Kabumut kumne kam bakla banong ke Gehenna uksai bom juyap keding am julep kam bakla ro banong ke Gehenna keding bom julep kam bakla ro banom ong banam ong keding bom julep uksai bom juyap kana bakla lada shu ong ke Gehenna ro la biang namar ki briu gisngo tho ke Gehenna. So ke dujok Gehenna. Ke dujok Gehenna ka don kan arsin na Bible bro ko bat na kini bro philap kamut ayu pe ujisu ong kumne wat shifting yu taw bala ban penjot ikamet to shifting yu taw bala penjot met bat man same ha Gehenna. So ke Gehenna ka de ke jaka penjot habo ong dujok ngi pule dujok ngi modor kumno ngi bodor kum to ngi mudur ngi pen klelang ya ga dujok Gehenna bat ke dujok Hades ngi ongum ne ke dujok ta ga dai tang away kai no na Bible ngi translate yang ngi tin dujok la translate ki na ya kana tin Hades tin Gehenna tin Abyss tin Sheol ba tin Tartarus la translate ya tin dujok na kini ngi don kam ban smuto ke ga Tartarus ke Gehenna ke Hades ba kum ta terter hari hage bede ni video ngakhlem keren Jepang kita ki weipat ki dujok kibrong ke Hades kunta terter ngasu keren Jepang ke Gehenna kibro bagi pulih Jepang ke dujok ki perkat bagade ke caka bagu dingam ya buksing kusain bom julep kimti bagane ke datang kentin jo Marcos bat ki penserie ki penerangkat ye kene ke Gehenna bat ke Hades ro namar haga jing yap jo ruspa haga gospel Lukas lomba khanri kot bar pulai ke Bible ke ong utu ruspa ulet cha Hades ke Bible ke si ke ong ulet cha dujok ulet sha dujok Bible kasi ong naktin dujok hang to ti had dujok lo khme balu ong ko pa Abraham do pa ulas ros ban penjau ya ko tang si jau thele jangan mar kalang rengkiang palat ke Bible kasi ong ti had dujok ktin dujok hang to kam de Gehenna ktin dujok hang to gede Hades ti ha Hades ulo khme balu yo Abraham lobe ngimde ban sut ngide ban nang ban suto ke Gehenna ke Hades ke Abyss bagum da terter hare mentah bede ke Gehenna nge pila sha ke Gehenna ke jaka penjot ha ga bede ke jing jot jong no pop ke jing kur jong no pop ke sing bakhadu ha akher ke singi u jisu Ukraine Japan ke Gehenna ong you no pop u let sha ke Gehenna sha dujok sha Gehenna ke kam jong ke Gehenna ban penjot yo brio ke bodan Gehenna gading ke kam jong gading ban penjot so ke dujok Gehenna ngange pela shay